Mensan mga masyuros sasi isa na mga mesang ng sasi porta de Kutial kakatete tuan kukuruma bos pemerintahan sas wasan kosan kan butuh bang kupure kap ngapin tuan Ira kesampal primer ini yang karena Pranub sasi kapungkin sasi kecaman oralap kesampal apne Prosantian court ongol na Pranub chunri sakisu oralap and Tribunal Ramas na matuwalan itan matuwal me uksarong regulator sa suba kasamti koros monti me mataba kasamti na purpose de asasu musan kawit de ansogis me Atame rongala tapetian kawitin di mana po kos kaluki teni sampai nake sekreta tip masanan court apuran court me kusinet sampai ke kusinet eleda tip Sasen urong kasaman kairutian suwet natip tuwa dong ramas samre sipin ramas sipin way Sasen na sasi pasan kawin ng wiko kairutian en kose uya kekay no ore sipin ramas Photo atang lain, ketuan setan, kawe, kusun itu, untila lam-lamin, ura, photo parang kahan sebagai yang bos, samin, pasanti itu, setan, likam, setan, suwe, setan, mungkin, setan, biasanya siap beliau pun bukan paling itu kan sama-sama buat makan bersama sahaja. Nah, untuk ini saya boleh sahaja. Setan ini sahaja masih Kemudian kamu sahaja kita kemudian kamu sahaja no, kalau kamu sahaja kita kemudian kamu sahaja ken, kamu sahaja indah. Kursoritas ini apa sensus ini kursor ketahuan siapa. Sasen kamele, wah, bisa lurus isen tadi. Dan certain permanent delivery dia punya akan potong dan maksud lagi kalau tanya nama masang sampai bilang ansur terus certain masing-masing sas. Wasamin asas ketahuan asas sensus conservatis baik kalau yang asas samin kaya kalua meleta asas politika dia berarti asas aleta politik asas sampai kaya asas keseluruhan sebuah normas Kalau belum mengkamu aeroplane
kian kalau kayo lau beliman wa anan kin imun tua ane siya meta kin imun son tua dari mana siya sansalek sasi wa epalu me kauno kian samit men limanes kepalu me kauno kian re walaman as well as finance around ang sasi na tuwala kuwan malamalin matuwalo Molowin suka karos na matwalinitan emenemen sasyan matawa pa meron pa na sapoy makakambuyakano yaba son kansa na pa kung mami pa kasasyanan kayo sasyanan One Samsasian too. And siksik tato. And Montepana Matwalinitan me Rakan Alialu ka Kurkulun Dama in Samaras. Inin me. Kalukutu careful Kaumukian second purpose. And we are looking answer talks. Paluwar inu tanane wansa. We've been talking the wansa. Me sangrano muato sem paluwar pagkamu kepian sem wall. Ini we've been ini napal me somen menin kautim kauno kepukata wan kawe tetapo movement of kesemanta soloneo se momut nain kesenengwa onen sasip kita eksesa maswon sis gar likin masasu antumna sesuatu yang farmer sekas kulping we've sajian kamu tak kul sama-sama kau setahu tak boleh itu tiada tak somen suka nama suka keren kin dan ini kalau berasa berasa dalam kerja bahasa lain tahu tak dengan mutan Even malam malas kelly sesuatu kos. Sesuatu yang apa? Ini sen supplement kaum many kaum. Main pasangan dia sahaja remasan. Es sibling dan orang juga bersifta kepetak. Sekelatih orang semua melayan bayakin matang wasantan suka. Ano na purti to yung message nila sa kasing pasan pilata and kapatay sa lapulate, gray latte, laplasen, what is? Kaparon may sipin pilata, teato, witato, naman basa, tanagay ko, inyong nga pos. Kapatons. Ang anak ko yun, ang isang sopa na sa suko, Makan betul tak, mana sensasi delta, audi mana me tujuh mana sini. Somen menikau itu, es suka pun bisa mana, masih ada kayu kesomen. Sesuai itu layu layu sesuai, saya suka berwali. Pasal ini kita pasal juga menikah mat. Warman makan
sakay sa bitaw yung program in mesa wa kinimpat. Layo sa kinimpat. Sakay lamlam sa sipila. Ang nagpapos sa mutang yung table ka na ito. Kapon. Sa negative flow. Kaya nag-sense ko nila tao ngayon. Negative flow na uwi-uwi. Pag sakay kaya sa tao eh. Kamanin ka uwi, kawa-kawa eh. Saswe, positive flow. Kagaya. Sa negative flow. Kagaya dike. Sola sa. Sola kaspan sa. Masuk sa akin, uwi kiliman na sa ikiutan. Nietzsche. Ikiutan. Nansiyan, mantuwa, di kaya pag-toros na kililan. Pangay kayo. At pangay wala ba talaga tilpay-til. Sa amin ay ikisinsensiwit din po. Wal sa pekla. Makarata sa mga kaya kililan. So much toros ng sak. Kapag sasuwal po yan. Nansiyan, tasawa sa ilin po yung nasasuwal. Rasin naman kuro vegetable ke tapos may isen rosam nawe ewo once when table the motion nasa nana sa na songan manin kau kayo ke sampa imakarata na iris sige sa lumaw kaunuan kas ananukan may mosan wiyaw na pasan kindimba wa ketutukan lima enatote ciakiti kamus pesan waling ketutukan serpan pa promise kayo na saru Genesis 6 lima po kita pa kaum manato kalupo lang point at the chorus takalway kumel Genesis 6 is a problem. Kapag sa kopor, sa suway mga lamnam siksikila, sungan namin kaunan kasangyan. Pananay katarto sa pumayeros, laplang kopor-kopor magsasin. Sasin, kopor-kopor, pa keuran, may pula na masuwalog, moon, ang natami karasapit. Pahit na yung iskulpo na sasunod sa wala. Mamay naman masawal, may utan, tiruan, siksik na kawin, kansa ng mga kapunan sa mga doros na ranting mo sa bay. Pangayat bay. May uyang na suman meron na. Kawan ng puputin, nanay masa, sasangkangan kalwet. Word lap. Selang supplement po market. As well as with the magsasin kay look. So, katatong sa mga euros, kuto way magsasin ka ng may. Sasin ka ng kopor. Sasin ka ng kaskas euran. Magsasin sa palang matuwalo. Mo armasa secret. Shipping secret. Ba mitama sa maswal ko yan nanan si Juan kami may so naman ayo ay pinawan na trade kinato pa pinibes apa pinibida sa akin tulong Juan sa maswal pamel mo pangagay tilpay tila niya may kamera nalang serito Juan kamera ni mesa sana way. Hey guys, where kaskas away minus cucumber. Then also cici rupo nemo. Hey, rain as well. Cucumber. This fine cucumber. Septulula epas. Kilaway iraktikan. Meron subsan tayo septul. So witilan maswalin okrayan. What? Yung kangal. Ay tama kamala na. Malam lus sokatato kukalod hati kaya sa okra sa tulong ato may kapkapkit and fresh and milk ewan kilang
sa tulog. Sena sa itoker. Matang sa itoker. Song chorus magsama ng mahal. Silbing kaya po kasalang sasya. Sasya namin itoker. So itoker ka, so mo. All libre sa ulangan. Kalesi. Okumasyan. Porsa. Meron na sa wakan buyata. Tato. Min kanser mau paluar tagaya peneng. Takamata tiang saya mas tato. Kusina to. Wala ba? Sa wakan naman ng parasay. May kanser wala mepos agan paandan mo rala. Kasi naramas pagpapay tagay kiskisay. Karos hanana patak. Kusina to man. Kauno kenri karos hanana patak. So parasay nasa. So ay mo yun. Aramas mo yun parasay. Parasay makasi mo ay iswa. Naman illustration method. Let them fall. So man moment magay yapen mulmul pa ewe te en kilata pako tagay mulisan inuwe tabagay na pinangan sa ugisme en kagan asang yung paluan ng pako ang sa ugisme pako man in certain moment kay taos man kan tega ay nagay Meron may pipipigay ito. Parasay. Armas koros sa amin isasasang kawin. Kauno kasasang ito karkakiti isasang mo. Epal. Sasana na apoy. Kapag armas pa, karyayo kauno kiyang liman taka wala ba? Ay baso. Kapa. Karya pinayang reserve. Ang iyang coach, ang uyan. Ang relima na kawal, ang kikari. Limpakan coach. Limpakan coach. Kaya ino ba, son po mo rin nakaritan. Limpak makari. Kaya ba, kumana na tatawag mo. Mandalan kamori mas limpak mo. Limpak me inopin resasi pa. Nanay kapag kumas ng kataroy na yeros and maybe na point at kumas ba ang mararat na kumas sa kumas uya uto kay uya palwa kay tubusaw limukis me minay palwa na mama kay hele kumas nati may kiway ko parpar sa amin amasan puson na makay ng Jesus Christ. Limpak makara. Makara ta kaya paloros na sansan na chinesisilo. Ang reyaras. Auting kari. At pasan kin limpak, pasan kin koporpor, pasan kin kukur, nagsasiramas ang kanyang pulpul. Insan mga ayat. Mitama, sampa, puy. So mga paloros na. Sen kaya pala. Kailangan ko mga sinay painings, ray lai ito, kapangay pa. Running on. Sasen kagay sa kamuti ito, pukol, rong-rong, sa pagmamasa, so kailangan ka mo magsasi. Ako nang kakapayad ka, kamaray na ikigsasi. Pagmasa, may isang ka na nasasi. Diba? Ay, karya, so sinas, kailangan ko mas. Pastor,